Hello kagayam na imbag nga orasyo at timanan tigayam yo Jenna Almoite akas man ang biyanang amang kumusta kada kayo amin nga awan labas. Welcome dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Marisa napud na nagan tintay drama. Gamsakbay ti amin hello mampay kada Zenny Talingdan dita Singapore. Christian J. Javier ken Carmina Luja dita Kamiling. Kasi man ti kuna ni Kabsat Mari. Dear man ang biyanang makuna ka nasing petak nga asawa tauray agong unget nilakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao. Adda ngamin ugali ti asawa ka man nagrurod. Arsagid ka nalaing agpabain. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Mapanta ka din lakay. Nakarubuan akon. Aguray man tanay. Agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming aya. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kita am laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito'y nga agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbes apasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad may. Kasla kayat na pailat agsubli iti nga ato may. Ay natila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, ang mga nuawan masambot na alugan. Sapay lunis ita. Narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay. Katsi ka nga rod ti mapanagpadental. Sana yun. Oray tasan mo't ting agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen. Agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arulan? Masadota ko na rumwar. Mapanakit di garden ko. Tay nakagdalos. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ne, nasapang ka man anagawid. Nalpas man jar aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Wala grabe mo't ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay natila ibagbagam. Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka amaaw-awatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta ngay nagitimulam anateng ede? Adun sa timulam Masurunak nga ron tata. Inaggaskit din. Anya? Kat esprema. No apay mo't ngamin apati iggas. Kat naparswa. Ha? Awan mo't nasaya nga itudda dito lubong. Mangdadadahil dalay timula. Espream. Mapukaw tumatla dagitang aggas. Sayang timulam. Ora ispreak na ijay. Adun to ti dinadahil da. Katuray Ispream lata. Hay, napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnamaak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan ganas talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, baybay amon dagi jay mulam. Di mon asikaswan. Bampanuglaan niya garden. Aumpay ganas. Dinadahil lagi niya apistay. Kat, mairemedyo mo data. Ispriyam tapno matay dagita apeste. Sana yun. Bampanuglaan na ita. Agsublidan tumanin. Kat, ano talaga akas tati ag garden. Pagpasadak lang, bakit? Dak kayatan ta garden. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awan ba tay tricycle yaw maray? Wano rimwar ni ide. Wala nang, taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay kunak man no nan kaya tagpasada. Kat, kayat namanin Nauman nga ag garden, isong agpasada manin. Nakaapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Nagaputa inarak ti igus na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, isong agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpao ta trabaho na. Hay, jakam mo iti dadya at tao na nang. Tanuan niya timbagana, isulatan, saanan ang mabaliwan. Akala, ano sam tay sumati kinaya mo. Nagadumang ngamin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan ang maisubli dayta.
Sana bale, tadi nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga agkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasuron mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agiddangan. Taigda po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka matay. Anyat kukuam, aya. Ikatak nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kolor ti uban Di pa ila green wenno blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon to matlaang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa Tapno awan makitkita kon abuok diti ulo. No apay mat ngamin nga dapay la buok ti tao Di pa lakalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manaw. Nagkunang agrugit ka na ti balkon ngay. Ay. Anya manan aya ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Ken awan ammo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok to man la amin dagitan. Ni saan babasit da pay laeng. Naimbag to la apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti babae da. Nasaysaya at la pukawon idan. Ilakok kidain. Aladan talaangan to'y balkon. Ikanta iti screen. Daanayin. Gastos man ti pampanunutan. Ilakok takid din dagita man manok. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyamatan. Nagsakit ti tiyan ko. Nabsugak. Nagaduma ngamin tikinan mo itay lakay. Indwal mo ngamin kinangan. Kahit nabisina nga rod, mate. Unay mo tikas to yan. Nasakit talaga bakit? Kat ingkag si Pag siaran na, kadyak ba't makasisiar? Kat no isungay ti solusyon na. Ay, anyamatan. Siganto mga min. Inimas mo ito gusto tininutom. Nyangay. Naadukla nga rodan tinangan. No diyak ka imasan ti agluto, agreklamo ka. Ngam no ka imasak, agreklamo ka maalat ta. Anya ngay ti kayat mo nga aramidak lakay. Mate, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak ija balay dananang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak ija balay. Apay manan ay Addaman di mo nagustuhan ije balay yawn. Daya manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wen angam na simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa'y ngay. Ganudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruamit. So may mayat no maungtan. Tapno mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungungat ije asawam. Tama nga numapunwan. Addarik na jay asawam. Addamat puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet? Kat agruam kamutin amang ungat ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na ka ni Marie. Si kalat mga papa ken kuana. Gadbasol na mo't no apay ngungtak. Wen ngam ungat adagos ti pamayam. Imbes akasaritam itinasayaat. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diretsaan ti panagsaok. Kanuray da kayo, amuyo da ita. Wen, ngam dinak ipada iti asawam. Tasaan nga agpapada tirik na. Iswa kita umbasik. Di ka unay, anak ko. Anyamot da dya trapikan? Bad trip. Basi laga nga rodan tinapasadaak. Ta-traffic mate. Aish! Apay kanungay atrapi. Ada nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado da kita agparparada. No apay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no adda matay. Nagbubuntog da pa'y mga rod amag na. Di ta kiti partakan ta lumalpas sa dagos ti pumpong.
Ket kas di nga rod met tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mon nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay da. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit ang maitabon dyan natay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Ket bakit meten? Tiyempo na met siguro ti matayen, ah? No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado, pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine na. Si makitulok iti hapde. Apay ayan. Una, talagang late. Anya? Unay man day dayan. Agpaili sa agdigos. Sa pinagtugaw di likodak. Katimpangato na di ima na tagkapit nga road. Ay na, si makit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mon lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglit. Nung saan agsakit ta ulam. Ha? Ni, kat di ka agungat Anyat pagpungtutam ngay. Madi magamin ti style mo na tatuma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin aramida kaun. Saan akas ta? Diyak lang amin kayat ama stress ka, lakay. Madi ti kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, nakaparada man matanto tricycle yung umari. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin Iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden man. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Inakman kitaan. Tadaman buludak aramyentana. Ne, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinanday ta. Nagado matararamidam. Wan tata, sayang matagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isorsor kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata. Sa bali man ang ti pagkwartaam. Wan tata, may mayatin ti kastoy. Tawan siguro ti problema. Aywan, bululak man tayo tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ha? Ay, jaki pagpabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kompleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Ha? Madit agbulbulod. Sakto pa'y. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Eday. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reserbam ti daduma. Ay, nagngina mag. Kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar. Amumot anapuskol. Tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo ngagtawar. Kit nagriga mo tagaramit iti walis ting-ting. Kumaano pidpidutak lang ta iso. Ngam sa almayt. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun daduma. Ay, ala, pasensyakan. Sige. Mangalak nga rod iti maysan. May salang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, uray saanan. Ado ti pangilakwak dita. Saan lasi ka? Barak. Ala, ay sus. Para day jay lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo dita kumpare kon. Arsagid la unay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ni, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kung awalis, Eddie. Ewan na, ta nagbabarat mo na kita paglakwan. Di na maawatan tirigat ko anang aramid ka na kita awalis. Apay, awan na lakom oray maysa. Awan na, ta nagbabarat na may. Masurunak, di na pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talangin da kita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di na pa'y maawatan dahi tamad. No apay mo't ngamin angat datat tao akasta. Awan asi dahi ti pada ta tao.
Naapay mo't ngamin asaan ngagpapado ti ugali ti tao ah. Kat talaga akas na Agduduma tayo nga rod iti ugali. Baybay ang nga rodan. Di kan agrurod lang ka. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Aon pa'y gahanas ti mangan no kastoy. Basit na ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidanan ti trabaho amay. Bakbakitan ka nga wan amom. Ha? No apay mo't ngamin nga daman menil mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Mananak no mananak! Ha? One! Palpak ti trabahok! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Sika lang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne. Apay akasta ka ngay. Apay! Sika langan ti adda karbangan na nga agungat edi! Awan karbangak nga agriaw! Ha? Nabayagan nga agul uli makak. Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo tikasta nga style mo. Tibulok nga style mo. Mare. Panawan mo tantap no irwar ko ti impanak asakit tinakam kan ka edi. Aglablabas ka ngaminan. Pilpilitek apukawon day ta asakit tinakam. Tanam na maag ngagbalbaliw ka. Ngam saan mat gayang. Isu nga ita. Panawan matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. Ha? Tiyamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo ammo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, edi. Mare, anya ka din tatangay bagbagam. Agawid akpay lang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Kadyak maibaga. No agsubli ak tupay wano saanan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Panawam ke din. Kasta mo latararamidan na kan ka. Panawam maon. Nanang, Into nagsakit ka iti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitak nga awatan. Ngam napunuan ako nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kwa na. Isu nga ro da panawa mo. Tawa mo lat serbina nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kunti mapan mangala kadagiti kawas mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang nanang? Taag pala may isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado ngamin, tinaalas nga style mo, anak ko. Taoray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kasta nga ugalim. Di ka masaksakitan na, nga masapol ama-amwam dagitoy, tapno ammom ti baliwam. Awan mo't amok akamalik. Ti ko na ba? Ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalaka ka nga agrururod. Ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim. Tasaan anasaya at tikasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day nga style mo. Napunuan sigurong jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigod mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata na punwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabailan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay wam di asawam. No kayat mo pa'y ama urnos ti amin kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. sorry mare. Naamiris kon dagiti bidot ko. Pakawanan nak ko ma. Agawid ta ko man ija balay. Pangaasim. Kasalak agbagtit ija nga awan kadkaduhak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pet akon mari. Asawak. Rumbang lang agbalbaliw kan. Talo makay kan. Diyak ko makayatan ti agsublikan ka. Takas lang na trauma akan ka.
ngam ipagpagapok iti panagasawat na. Kan inayat ka mat, nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala, tabumahuyak bakit? Basta di naksinsinaan Ay, ayatan ka. Kat noon nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka. Sige. Agsubliakan ka, edi. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di naktun maay-ayo apulos, edi. Wen, promise, bakit? Saan na maulit, dayjay? Agbalbaliw akon talaga. Inikak iti chance ti asawa ng agbalbaliw kat kasi timbagakan kwa na nulitan ng aramiden dagiti jak kayat talaga asinaakon. Ngam kaasi na jak matan nakita kan kwa na dagita tanagbalbaliwan anaming pinsan. Alakastan tugayem mo Mari. Ala gagayem di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot madlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na bara kablaaw para iti tunggal maysa. Itinaragsak nga oras kanal daw ngayon kay panagbuy-buya kan panagdangdangag itagon daway. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Cecilio san napud no anagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin makablaaw mampay da Sofia Sorita dita Alcala Cagayan Valley. Nestor Sayo dita Santa Ana Cagayan Region 2. Ken Roberto Ramos ken dagiti kakadwana dita Time Out Barbershop ni Uncle na Carl. Kasi man nga rudi ko na ni Kabsat Cecilio. Dear manang biyanang, idi ka bambanwagak istrikto ti inak kanyak. Napili tagbalin amanugang, iso nga amin amanobyak, sinaak, gapo ken hinanang ko. Kat itatalumakaya ko na baro iso metten ti panang pilpilit na kanyak ang mga sawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Cecilio, ayad mo anak ko. Cecilio. Adag dito kusina, nanang. Apay? Ala umantay arin ulak dito. Tamaban ka kamapan CR. Wen, mabit lang. Ay nanay ko. Ay nagsakit pa iti sikat ko. Ay nagrigat lakat ti bumakatan aya. At ito rinula yun, nanang. Agyaman anak ko. Nakaluto kan. Saan pa Madama pa ilat panaglutok. Naginanaak ngamin ni tayo, nabannuga ka nagpasada. Pasensya kan. Diyak pa ilang makaluto tani. Agsakitak matan. Naarbisan ak ngamin ini kalman. Kani agtrangkaso ak matan. Noda ko mga minasawak. Dada ko makatulungak ang mga sikaso kada kayo. Dada ko maparaluto. Katulungan nyo agtrabaho dito balay. Ha? Inis strict wandak tungot kami ni de. Orela dua dagiti nagbalin na nobyak. Ngam pinagsina da kami mo't iti imuna ken may kadwa. Anya nga ita. Nalakaya anak lang nga ruda na baro. Kat nagsasado mo ngamin nagijay anubiam iti. Nabisyo da pa'y. Ay na, sana da ita tiraso nanang. Talagakit di adiyo kaya't ang mga sawak idi. Manipod high school ak. Inis strict wandak. Jak pa'y napadasan tinakirilasyon itinabayag. Awan pa'y makabulan ananubyak lagi jay. Taparitan dakmot ngamin. Di yu kayat nga agaram makiti balasang. Kat mabalin mo mati agaram itano kayat mo. Awanin na. Asino kumabot yung mga kadatao ay. Kat lumakaya ko na baro. Kun awanin. Nag-expirean tay gagar ko amadan itinubya. Tani, manot taon kong. Ubing kapay. Nasurukla ako rin tam. Basta, awanin. Napukawon ti isem ko kalagita. Nag-expirean tiriknak. Kumusta kan nga kabagis? Medyo mayat matan kabagis. Agim imbaga kon. Nasaya at nga rod ano kasta. Ay, kaasi ka mo dito'y balayo, nukas di nga awan ni Cecilio. Sayang lang amin ta sana nang asawa di anak mo.
Durdurugak nga rod ang mga asawa itan, ngam di namot kayat, agunget pa'y nukwa. Kanayon nakasideran, basol ko no apay asaan anak kaasawa. Apay nga minapinaritam idi nga agarem. Anya nga ay, di mo laka nga ron mapilit na mga sawa itatalumakayan abaraw. Saan pa'y mat nga isutay lakay abaraw? At danto pa'y dagitay senior citizen kat mga sawa da pa'y lang. Ubing pa'y ni Cecilio kabagis. Di na nga rod kayatan. Noon nga rod. Sayang, dua dagiti nagsaruno ang nagbalin anubya na ide. Ngam awan nakatuluyan na kadakwada. Takasano ka no adamanubya na? Pagsasawam ngamin dagiti agbalin anubya na. Pag sinaamag ngamin ida. Ay, wan kabagis. Bidot ko da itay. Napili ak ngamin iti agbalin nga asawa ni Cecilio. Sayang laeng Ada ko maapukom itan. Kan ada ko mamanugang mo akatulungam diti balayaw. Dadakkel pa'y kumaitan adag iti apukom. Kumaa. Ngam mabalin pa'y kumaita. Ngam di namot kayatin ti mga asawa. Agunget-mut no ibagak ang mga asawa. Kat tila maisid-sidir na no kasjay ang makaunget. Iso abay-bay akon Nay, naggapuan nyo nanang. Apay, naimbagan kayo na aya. Pumanag na kayo. Ay, ad-adang agsakitak nagtali na udak dito unag ti balay anak ko. Iso ang mapanak lamakis istorya kadagiti kaaruba. Tapno mayaw-awan man ti marikrik nak iti bagik. Ayun, Cecilio. Nakita mo ni Mariana. Simbang putmut gaya mon manipod abroad. Simbang put kanu iti kalman. Umay agbakasyon iti do abulan. Wala nang. Nakita kita agsapang agpapainit iti balayda. Ad-adamot apimintas. Padam magayam nga awan pa'y asawa na. Kat agbaak mo't siguro Apay, kayat yung arod ayat ti agbaak. Kat kastamot ti kayat yu ide. Saan aya? Saan mo't Ay napasensya kan no pinaritan ka idi ang mga asawa. Wano makinubya. Taagpilpili ak mga rod itinasaya at ngagbalin anubya manak ko. Day ta kinapili yung amin. Tinamagbaling kanya kabaak nanang. No di ko mapinakibibiyangan ti love life ko ide. Di adda ko maapu ko yu itan. Kat saan pa'y mo't anala daw ti amin anak ko. At danto pa'y lakay ang mga asawa. Tawanan Nag-expire. Nag-expire te. Nag-expire na ato'y pusok. Ganto'y bagik. Basta awanan. Expire amin nun. Mabalin pa yan ako. Manulat taon mo. 48 mo laang mo. Awang nga roden. Napukawan ti isem ko dita. Hindi ko maat ako ubingak pa'y. Lakayak itan. Iso nga agbaakak laangan. May mayat pa'y. Kabagis, inta makilamay. Nay, apay, asino tinatay ka bagais? Ni, apay di mo amu aya. Di mo na amuan. Natayan ni Serhia akalugaran tayaw. Ni ngay Serhia anangagaw idi kan ni Mindukan ka. Tilay palpalagip mo mo. Nabayagan na pasamak dayta. Di mo't na imbaganan jay sakit na iday. Apay anatay. Saan asakitim patay na. Naikaglis ka no ijiban yuda ka na itupad yung ulo na. Natuluyan ka nun. Anya, ala, kaasimat nga rod Kakaisuna nagimbagan. Ay na, anyan, kaasimat nga rod ni Mindo nabalon. Uwan agpada kayon abalo ka ni Mindo, kabagis. Makipagladingit kami iti napasamak iti asawa, Mindo. Ning, at da kayong madgayam luta. Umay kayo. Agtugaw kayo. Tamangiruwarak iti kape. Ay na, sanda kami apakadanagan, Mindaw. Nabsog kami pay. Umay kamla makipagrik na. Wano makilamay. Saan nga umay makikape? Ay, basta urahin dak. Tayalaan kayo iti kape. Kin tinapayaw. Sige. Kabagis. Apay akas jay. Kasjay te. Kaslasaan mo analiday ni Mindo. Kaslawan na nyaman na kenkwa na ti ipapatayan ti asawa na. Tauray lag sa gawisiw amapan mangala iti kape. Kahit yaw awan nala siguro ti kinaliday na
Ay na, madlaw mo mo no naliday wano saan ti may sa tao. Kaslasan pa yan nagsangit. Kat, amom nga rod, ay ah. Sa bagay, idi si bibiyag pa iti asawa na. Kanayon da idi nga agapa si ka. Naungot nga min ti asawa na. Kan madlaw nga under na idi ni Mindo. Ala, husto, tangiwat mo ka, Bagis. At data dito'y nga umay makilamay, saan atap no umay agchismis. Kababain, ang mga no adda makangagkan ka. Kahit kumusta nga iti kabalbalo, Mindo? Kitkastoy mayatlat ta. Naragsak. Ha? Naragsak ka na balaw? Ay iko Kahit ko sa wain, naragsaklat ta. Nagragsakan lang tatibiyag ang uray na balo da taon. Ay, sa bagay, makailiw-liwag kan tulat ta. Siguro, dahi ta makatawin, nakalipat kan taon. Nagbayagmit na makatawirin ngay. Day ta may isa wanod nga aldaw, nakailiw-liwag akon. Ha? Ay, ibaga man tagpaiso kanyak min daw. San ka nagsangit, idi na tayo tasawa man niya? Ay, tsak ilibak, grasa. Awan na sakit, abarukong ko, idinatay ta asawa. Medyo na ikawak laeng, sana ko na anaglitay. May tika na yun ang panagapa mi ideng. Awan pa'y aldaw, asan kami ang agapa. Makabanog. Kita mo ito itsura akong aneng. Laklakayanin ti itsura, kapo iti stress. Ay, inan-under na kan sama ngamin day, di ba kumaw? Uy nga raw. Amuyaw, akakalugaran mi day ta. Limitado amin agaraw ko, hindi nagastawa kami iti day dinager nga asawak. Basol mo Apay ngamin nga insukat mo idi ti kabsat kaw. Inlaklakad ka pa'y mangarod idi kang kuana ngam sinaam mo lagayam. Pirme, ti babawik iti grasya. Awan na ramitak. Pinikot nak ta asawa. Piniko nga. Kinaya mo kay demo napintas mo ngamin. Ngam ti di mo amaw nagar mo gayam. Ay, yun nga raw. Grabe. Sinaak ko maideng. Di na kong pinaluspusan. So nga itatabalo akong. Agkid daw ako mamanin iti paburking ka, grasya. Anya pabor ngay. Mabalin ka de. Nga ilakad nakmanin iti kabsat mo anilota. Anya, ay nagluko kan. Lakay kan. Kayat mo pa'y mga sawa. Kan bakutan ti kabsak ko. Kituray man. Ang daya pilpilin na ayat. Ang mumut a fresh love me titunggal may sa. Iso nga ilakad nak mo ba? Imbag no kaya ni kabagis ko. Bakit ako? Imbag no din ako na. Kaya na day jay. Basta ay wem. Promise. Dak to isukatan ni kabagis mo. Ison ti final. Ti mauday nga ayat ko. Alangan nga isukat mo pa'y laang ka laklakayudan kan. Iso nga ron ako nakamaudin ni Lota nga ayatek. Iso at tulungan nakman. Ilakad nakmanin iti kabsat mo, iti maikadwagon daway. Anya, lalakayanan, kasta pa'y lat ibagbagana. Seryoso si ka. Kaya't nakanong agsinublyan kayo. Agpatpatulong manin kanya. Lalakayanan, makbakitanak mo ito. Kan may sa, kabalbalo na. Agar madagaws iti sabalen. Kabalo mo tun. Imbagak laang timbagana, tanarega mo no jak idanon kan ka. Ibagam tabasted kanya kon. Apay talaga ka ding awanan tay sigud a panagayat mo kan kuana. Nainlab ka may di kan kuana san ay ha. Insang sangitan pa'y nga rod. Di mo pa impang panganan iti mano nga aldaw. Kimutong kapay gapo iti pan nakapaay mo ide. Di mo ipalagip dagita kabagis. Talinipat ko. Awanan kanyak dagita. Amom kabagis, no siyak ti sika makiasawa kapay. Anya? Kasapulam ti kadkadwa, nang runa no agsakit ka. Kasapulam ti mga sikasukin ka. Adda ni Cecilio nga anak ko ang mga sikaso kanya kabagis. Kano kanayon abisi dya anak mo. Kantunggal agsakit ka, kanayon nakamot asidirin. Kanayon na nga isidir, ti panang lapod mo kan kuha na idi ang mga sawa. Wan nga road, di adda ko maapukom ang mga sikasukan kano ng asawa. Kun-kunanan ko. Iso nga rod amay mayat no adda kaduham. Adda mga sikasukan ka. Nasingpo mo ni Mindaw. Di na kan isuka dayjay talakayon. Imposible masulisog pala iti sa bali, Kitaan na adda kabinadang ko tada nila kay ko akad kadwak.
Iso ang makiasawa ka kay di manan. For companionship ba? Kababaing, ibagadan to pa'y abak-baketan da tao kat makiasawa pa'y lang. Bye-bye am ti sawan ti tao. Awan bibiyang dakeng ka. Basta siya, no kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran ka kabagays. Ni, papanan nyo manan ka arabiin, tatang. Mapana ki balay dananam alota, anak ko. Anya, ay di kay lamabay ni tikas tang raramidan yung. Kabalbalo yu pa'y laang, kanlaklakayan kayon nga magharam kayaw. Inistoryak mo king kan anak ko. Ex ko ni nanam alota. Kanagpada kami abalaw. Awan mo't siguro tidakis na. Jack am mo kada kayo. Husto nga minan day ta asawa. Laklakayan kayon. Bay anak laka di anak ko. Sa anak pa'y mo't ala kayo unay. Maawatan nak ko ma. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Apay day taanyog. Sagot ko king ka. Amo ka mausar mo day toy. Nalamag ti panawon ita. Iso akasapulan ti apros iti bagbagay. Aramidem alana day to'y anyog. Tapno adda pag-apros mo, Lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto alana day ta sa mo itad. Ayunan niya. Sige, intod maminsan, Lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. Mala, sumrot ka. Agyaman ak, Lota. Kasanungay tayo ibagbagakin ka. Sublanta ko man, tinapalabas. Agpadatamit tinabalaw. Kinapudno na. Jak amaw, no pakabasulak na ito nga ibaga. Sa nabalin iso mga bintag paisaw. Inuruuray ko ang mabalo tapno masublyan ka. Anya? Aklunek, nailaw anak la iti day di asawak. Sinulisog nak, pinikot nak, kalpasan na, inan-under nak pay. Tibabawik iti anang asawakin kwa na, ngumawan na alamidak. Ay, kinapudno na. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Tanaupayak an namin pinsan kan ka idin sukat na. Ngam ita, tagparparik na ka manan. Maipalagip tinapalapas ta. Kasla agsubli tay sigod akilig ko. Uresak nga raw na. Ado, ti maipalagip kanyak. Kasla umubing tirik nak nawastoy lang. Kit kasanaw. Aklunan nak manan ta ikasar ka, Lota. Ay, kabalbalong mo nga road. Agpalabas tapay iti uray makatawan sa kaaklunan. Tapno awan ti maibaga dagiti tattao. Baybayaman na kita tao. Kan nagbayagan nga ita makataway. Di ta mo ti biyag, Lota. Ayan no si bibiyag tapay kalpasan ti makataway. Isong aklunin na kon. Pangasim. Ala, bayam ta panunutek pa'y ngarod na imbag. Inton bigat, maamuam to ti desisyon ko. Nanang, anya dyan na amuak. Agar-aram ka nung maggayam ni Tata Mindo kada kayo. Kunak man no adala gaggagaraan na dito'y balay. Iso kanayon nga umay dito'y. Kwa, mabainak lang amin amang ibagakan ka anak ko. Ngam, wan, pudno, kat inaklon ko pa yan Anya? Anya ko matiplano yaw? Kwa, ikasarnak ka no? Makiasawa akan kwa na anak ko. Tagayatak mo ngarod kan kwa na. Nagsaor kayo matan? Saor nga. Mamidwa kayo na makiasawa. Ngamsyak, awan pa'y uray na minsan lakuma. Pinarparitan da ka mga asawa. Kalpasan na, da kayo. Asawa kayong asawa. Ay, kwa, jakmat ngarod ni namnam at ikastoy ang mapasamak. Kan mabalin mo mati mga asawa no kayat mo. Nawaya ka, anak ko. Itatana po kawantis mo ko ang mga asawa. Sayo ibagatigas ta. Awanin dahi ta sa asawa kanyak. Iso ada kayo. Baybayan nyo mo dahitan. Bakbakitan kayo lang arudan. Makiasawa kayo pa ilang. Ape anak kami suot ka insan. Kasano? Napadri pa kaya bala insan. Iso dito yak man pa ilang. Apay aya insan. Ninanang makiasawa kanukid din iti dahi ala kay Mindong. Anya, ala. Naging naram daya.
Kano kabalbalo lang ni Tata Mindo. Huwag nga rod. Iso ang masurunak. Jakpet ang makiasawa ni nanang. Kat, anyat mabalin mo no talaga akas tati kayat na. Manjak nga rod. Ay, anya nga tataramida kinsan. Tapno patas, mga asawa kamutan insan. Anya? Asino ko mati asawa ngay? Kat awan mo't nobyak insan. Armam ni Aida nga anak ni Tata Mindo. Tapno saan dapat tuluyan ti agasawa. Anya? Ay, sapay jak kumakayaton ti mga asawa. Mga asawa ka, awan pa'y mat 50. Mabalin pa'y. Imbag no kayat nakday diyang Aida. Kat armam pardasam nga arman. Tapno maunaan nyo ida. Mabainak. Kun nalipatak san ti agaram minsan. No kayat mo, tulungan ka. Kuyugan ka amang pasyar ni Aida. Anya? Ay, sige. Alamang nga ro insan. Barang addagasat ko kang kuana. Sa anak mo't anapili tagbalin anobyo kat. Ta sa anak mo't unay anapintas, Mang Cecilio. Una, ngam adayo ti baot ti taon ta ading Aida. 30 taon mo. Idin to tasyak ke 48 kon. Kay kayat ko kit di pa'y ti kastatawan Jak kayat ti ubing. Ti kayat ko kit ti adayo nga inaunang amsyak ti pakiin na yatak. Oh, agyaman nga rod ano dagayam gasat ko keng ka. Adda ado dagiti agararam kanyak ngam ubing damot ngam syak. Jak kayat si kalat nagaram kanyak akas ti tawen na. Kahit, kasanaw, datang nga rodan? Kawen Mang Cecilio. Sige, tatulagan tayo nga rodan ti kasarta, Aida. Lipatan yung daya tatamin daw. Tagbalinton nga abalayan nyo, nanang. Anya, abalayan na sasawang mo. Katuan mat, agayan at kaming kinaida nga anak na. Kun ikasar kun iti mabiit. Tulagan tayong ti kasar may. Anya, no kasta, inaram mo ni Aida. Kaano pa'y? Hindi yun damagan no kaano. Basta agayan ayat kaming. Dumanon tayong nanang. Pasensya kan Mindo. Ngam inunaan da tamot dagiti anak. Jakmet kayat ano agasawa da kat agasawa tamot. Agabalayan talat ta kuman. Hey, anyan. Unaklan matuloy ti panagdenatan, Lota. Pasensya kan ngam naalas mo ta kitaan. Agasawan tong dagiti anak ta. Kalpasan na, agasawa tamot adadakkel da. Naalas akitaan, saan ka de? Nawa mo'y dakas na. Wen, ngam naalas nga rod akitaan. Basta, manja ko. Iso apasensya kan min daw, Sapay ko matamaawatan nak. Agbisprin talat ta kuman. Bisprin nga agabalayan. May mayat pa'y. Ay, ikiuin ano iso? Awan babaling ko, Lota. Adto yan ti gatas mo, Cecilio lakay. Agatas ka Tapno na imas ti turog mo no madamdama. Ay na, nagdungumot yung asawa ko. Nagpintas lang arudan. Nakasingsingput pa'y. Gaputan na singpet kamot kanyak, Cecilio. Makuna ka siya kunti may sa kagasatan nga asawa. Ngamin, kaskan ka tinatumpungak. Nagagut kan nalailo nga asawa. Agyaman nak si ka tinagbalin nga asawa, Cecilio. Agyaman akmat abakait. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tagnanayon ti kinaragsak ta. Nanang, pasensya kayo na. Sapay ko matasandak akagura no pinaritan kayo ang makiasawa manin. Wen, anak ko. Awan problema iti dayta. Tinapatag at dan asawam. Kamaudyanan na, nangasawa kamatlaangan. Huwag nga rod nanang. Kat nakasingsing pa'y tinatumpo nga asawa. Ala, sapay ko mga rod, tamaparaburan kayo iti ado nga anak. Takayat ko ti ado nga apo ko. Di na kamin panunutan kini abalayan Mindo. Naaklon min ti amin. Tinapatag, naragsak kayo nga anak me. Makonsensya aklaket nga rod anang pasina kadananang ken tinagbalin na katugangak talinapdak ti pagragsakan da. Isa kinunak nga uray ituloy dati kayat da mapasamak ngam di dan pinatuloy tamabain da kanon. Nasayaat nga rod tilinangan may titunggal maysa ket itaadan upat nga anak may iti asawak ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, tuy gayem mo Cecilio.
Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam, naimbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti drama, hello mampay kada Rolly Viernes kan dagiti partidos ni Bakit na dita Sinait, Ilocos Sur, Yabes kan Abela family kan Virginia Lapada dita Japan. Kapadasan ni Kabsat Rafi sa napudno anagan tintay drama kastiti konana. Dear Manang Biyanang, nagtrabaho aki diti construction. Ngam ididandaniak na disgrasya, nagnerbyosak, isa nagsardengak pay lang agtrabaho kat ni Bakit kulangan tagtrabaho. Jak kaya tagtrabaho iti nagtibalay mi. Jak kaya taglabakan nagdalos, tamang ano ko na anda nga under di sayaak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot, abaron. Murang amin oy. Ay na, amumot ajak masangot ti aglabala kay. Intun day off ko pa'y lati pa naglabak. Kan awan mat ar-aramidam dito'y balay. Di si ka kuman ti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae, paglabaan na kiday. Ibagadan tupay ng under di sayaak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umo na ma. Italaang mat nga awan trabaho. Mano atawan na nagtrabaho akiti construction. Adan dani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimat karibangak ng ginana. Uray sumagmamanula abulan ko mamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nagtrabaho. Uy, napigsaak no, napigsaak. Ngam, aginana kang rudmut ah. Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingka kat aglaban. Ay, manjak. Ibagadan tupay ng undermak. Kat di aglamang kang aglaba. Tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldong. Ay ka, problema ka daytan ah. Anyat nagan mo aday, kan manugtawan mo. Single ka kadiwan no sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Ah, kahit nakaamwam ngay nga kasapulan na kiti babaunan aday. Nakitak mat FB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw. Mabalin mo ti mangruging agtrabaho. Katnay, jak kaya ti sadot ababaunan. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababaunan. Ha? 3 times a day lang ti pandangan di daw. Awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kang nagtrabaho aday. Ay, paiso aya nga adda ka no babaunan ninyo ng Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo ah. Ha? Agraraman nga agkatulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga ron day tangay. Makaamo di manugang nyo ah. Kuna na mo't a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya lat kukuha na ije balay yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida ah. Agkuy-kuya ko ije balay. Isu nga rod ang nagtrabaho ah. Tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipasdak apag trabahuan na idi. Di mat simbrakan, nagbutang. Anyan. Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Dak amukan ko ana. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan may na? Di nakapagserbyan. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbyan. Kandi nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen, takabailak ti mangilaba iti badok, kading. Nilakay ko na ang ti pagserbyan. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa itatay bagak. Umayan manong Rafi. Apay, Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam.
Kagudwamot nga rin ti isweldokin ka niya. Ni, apay ngay manong? Una, tabasit mo't ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga ro dan ti swildok, tag-awid akon. Pumanawa ko nito balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan ti tulagan ta apan nagpay mo kas babaw ng dito balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaor nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kas ta nga raw, jak ito din ati suldam. Tadi ka matagtong palit ti tulagan ta. Anya? Kasano langan nga jay diaper kan gatas tanak ko. Agpakpakaasi ak manong, itad mo ti swildok. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O sige, kita no kasanaw, mina. Ay na, nagpintas ka ti asawa ko na ya. Nagmayat nga agkan ti pingping mo bakit? Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso analailo ka manan. Ni bak may nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti ipasuldok ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan kwa na. Alakanin ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas da ijay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamat ka na. Nagpintas ka pa boy. Di nak maala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko kit di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplate ang agawid. Ay, kasano nga dito yan, Mina? Naragrag ko magnamin di pitakak adeng. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina dahi di ginatang ka. Swerte ano malakom dahi jay. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan nga pailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rog pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agilako ka iti kagawaanan. Anya po sa rentangay no ilakom da jay. Di ka mo ngamin mang to diti kwartam. Ay, di mo ilako da jay. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin ngagkatulong kat awan mo't kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad da trabahom, tagibasitan nak matlauna ya. Kahit basol ko nga rood na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bakit ka may lakok di washing machine mayaday. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyaklagan tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawak para kin ka. Kinapuno na nabayagan na kursunada ka. Inlibad ko lang na ita. Ang agpaisaw. Nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan. Ta panawa kong di asawak. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawak? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ayatan ta adamat ti itsura manong. Eh, patsin lang namin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso ka daing. Wanya, kayat na, agawin ta ni di lugar niyo. Kat anyat pagplate tangay. Agdiskitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe, boyfriend ko. Ha? Agmanwak na. Aga, sumburak kayo. Apay, Rafi Barok, kayat mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanyak.
Basta diya kay pala kumaag kakaida ah. Tani, diya kayat ama ulit ti pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafe. Taamo mat a single mom ti anak ko. Wan ana, no, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapul nga ag kayo iti pagsungrod. Tak kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita, nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pala ag kakaida kini mina ah. Ag kaida kayon to no ikasarmon ti anak ko. Nagkasatak kinayat na kamera. Wan angam ada matanan asawam. Nagpada talang. Tadamot na anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaida ni nanang mo. kat ag anusta ah? Agam, ilibas tanto tiyag kasilid. Nagrinam to mat ni nanang mo. Kung nga umakarakitidak no kasi dyan nakaturog nga marik nanam ay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanin na kiti kauskaw ta dituin ti pagyanak. Ha? Agpaiso? Way, no kayat mo. Kuyogan na, tadwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat ah. Baka anya pa itaramidan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan akong. I-post mo lang nga ti social media. Ipanawagam ang mapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay matakas ti purpose mo? Apay missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikatang din post mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Intong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitaang. Hello! Hello! Kasangsangpot mo pa ilang. Apay nga agim impake ka. Papanam. Aga brodak. Anya? Ijay. Kat iji abroad ah. Inak manggod, tapnawan may bagbagam. Tapno di may bagbaga sa dutak. Imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga aga brodak. Ngamnay, di mo nam naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sakto makapaway. Kasano dayta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limod. Anya? Nagbiitan nga eh. Na moderno itan. Automatic kami na yun. Biglaan mo dayta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamat ang imbagak. Talaga, Jack, imbagbaga, tap na maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana yun. Kabalak tiyag biyahe asisya. Dagat kastan. Di pala nag-apply, aga-broad anagusan. Ano pa'y mati-proseso na ita? Kas namat nga rod ti kunak tatang. Iso alinapdak, ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kumaa. Imposible mat na itan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Aga-broad anagusan. Bulilikaw. Nan, dumundir ka, Rafi. Ha? Ni, apa na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundir ka. Taagidaak dito'y abay mo. Tapno mabuantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw dayjay. Napigsa ti radar ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan madi aka ipapananday to'y. Kaya't kala ang abantayan, Rafe. Ni ko mga rudmina ti abayan nyo Sana siyak nana. Siya ka nga rod. Apay di ka makaawat. Agyaman ak unay iti indanon mo kanya kain san lando. Diyak lang pagarup ang maaramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero oras siyak. Kasla jakpat yan tinakita naglawag. Naka-holding hands da. Very sweet na nga kuy-kuyo. Sandak nakita insan. So na lang tadakadwa da bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. Sige, mapanakon. Oray taintad kong kadres da. Makamukan niya teramida minsan. Masyanak lakin ka so may bagak tinakita. Wan, agyaman ak mananin san lando. Halo Emma, apa yang mawag ka? Awanag ka ni Bain. Apay
Ha? Apaya? Parigang harap di signal dito abroad. Abro taro ka, manangal lilaw. Ha? Di ko nagdak ang mo tararamidang, Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro at pinagdawid mo dito balay. Kampayde, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan babaeng mo. Alala, sana po nureta. Pudno mo itababaw ng langit eh. Nabidlaan at daan kami ti relasyon. Wal, amina kay ma. Ada na ginaawatan may. Ang naramid ko tikas jay, kapoy ti utang ko kinkuana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may, ta strict ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sinaakon ni Emma. Este, sininaakon ko na kuma. Pumanaw ka. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam tayo naramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may sa asilid. E di dya mo pailaan nakita ka sa balyan tinariak na. Kasla saan ka mapagtal ka na tao. Ay, kuha. Sininaakon dyan sa awak nana. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Pag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Padakon. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kin ka. Ala, sombrog ka. Tani, adar aramida. Ha? Anyat ko ko. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho. Hindi nakpanawan adarlain. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsingsing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanyak. Agsinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di, Emma. Sorry ka din, Pakawanan na ko, ma. Puno, anagyan kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Insang sangit ko iti kastalaunay, ti panagpakpakaasik kini bakit ko ngampi manaw lata, kat na panagtrabaho iti sa bali a lugar. Nagsansanoongak iti manuabulan, ngam sana ka na uma anang ay ayaw kan kwa na, kat impakitak ti panagbalbaliw ko, babaan ti panagsingsingpat ko. Iso na siyan matlaan kanya, kat pinakawanak, kat naornos manan ti amin, iti nagbaatan mi. Alakastan, tigayem mo, Rafi. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaang to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.